Yes, reka twongere tubifurize amahoro n'imigisha, reka twongere tubifurize kumererwa neza nshuti bavandimwe muryango mugari wa TV Dunia Nikote. Tugarutse aka kanya muri updates zidasanzwe utasanga handi uretse hano kuri TV. Dukanye amakuru adasanzwe by'umwihariko kubijyanye n'umutekano, politike ndetse na diplomasi mu karere ka Afrika y'Iburasirazuba. Cyane cyane twebwe twiyemeje kwibanda mu gihugu cy'u Burundi ndetse na rimwe ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ibintu bikomeje kuzamba ndetse kandi bikomeje guhindura isura ndetse kandi binakarata uko umunsi ugenda uza haza undi. Amakuru rero tugarukanye aka kanya, turaza kugaruka ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC n'igisirikare cya FDNB ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bivuga yuko ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC ndetse kandi no ku ruhande rw'igisirikare cya FDNB hagiye guhagarara imikoranire hagati yabo. Ni nyuma yuko abaturage benshi bo mu gihugu cy'u Burundi bakomeje kugenda bagaragaza yuko abantu babo bari kugwa ku rugamba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero byatumye n'ubundi mu gihugu cy'u Burundi habaho icyitwa delegation, bavuga bati dushobora kuba twahagarika kohereza abasirikare benshi ku butaka bwa Kongo kuko biragaragara yuko ino ntambara nta herezo ryayo. Ibi rero byateje ikibazo ndetse kandi bikomeje no guteza icyuho gikomeye cyane hagati mu gisirikare cya FARDC kuko biravuga yuko kwikubitiro hagati mu ntambara n'ubundi yari guhanganisha uruhande rw'igisirikare cya FARDC ndetse kandi n'uruhande rw'intare za Sarambwe. Biravuga yuko imirwano isa naho iri kugenda ikendera cyane cyane muri la misozi yegereye mu ndondo ya Bijombo, mu misozi yegereye Kihande, Kidija, Kingwengwe, mu misozi yegereye hariya neza cyane mu byerekezo byo mu birembo bya Mwenga. Biravuga yuko abasirikare b'abarundi abenshi muri bo bamaze gushyira intwaro hasi. Ibi byabaye nyuma yuko hatangiye kuvuga amakuru yuko uruhande rw'umutwe wa M23 rwatangiye kwinjira muri systeme z'igisirikare cya FARDC bari gukoresha bohereza indege za Sukhoi 25 ndetse kandi bohereza zino drone ziri mu bwoko bwa CH4. Bibaye kandi nyuma yuko umutwe wa M23 uri guhanura indege za drone. Mwumvisha indege ya drone yahanuwe ahitwa muri territoire ya Masisi. Ibyo nabyo turabyinjiramo ndani tuze kumenya ese byagenze bite, byakozwe bite kugira ngo iyo ndege iri mu bwoko bwa drone CH4 ihanurwe n'icyama cy'umutwe wa M23. Twese cyane rero ntabwo turi bukinde kuri ubwo butaka na situation ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi FDNB. Turaza no kugaruka cyane ku ruhande rwa leta y'igihugu cy'u Burundi cyane cyane ku ishyaka rya CNDD-FDD. Ishyaka rya CNDD-FDD navuga yuko aka kanya mu gihugu cy'u Burundi riri mu mazi abira. Byose bihuzwa nuko abaturage basa naho bari gushaka gukora igisa n'imyigaragambyo, cyane cyane bivuga yuko abagore bo mu gihugu cy'u Burundi bamaze gufata umwanzuro wo gukora imyigaragambyo mu mujyi wa Bujumbura bambaye ubusa kugira ngo bagaragaze yuko bakomeje kujujubya cyangwa se guterwa agahinda bikomeye cyane na leta y'igihugu cy'u Burundi. Ni nyuma yuko abagore, ngira ngo iyi nkuru si ubwa mbere nyigarutseho no mu masaha ya kare nigeze kuyigaruka, ariko mbagira ngo tubyinjiremo neza tubihuza n'ubundi n'amakuru mashyashya tugezeho. Biravuga yuko rero leta y'igihugu cy'u Burundi yamaze gufata umwanzuro ivuga yuko umuturage w'umugore cyangwa se n'umugabo uzagerageza gukora imyigaragambyo mu gihugu cy'u Burundi agaragaza yuko atishimiye yuko ingabo za FDNB cyangwa abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi boherezwa ku butaka bwa Kongo, cyangwa se agaragaza yuko ababajwe nuko abasirikare b'igisirikare cya FDNB baguye ku butaka bwa Kongo, byababaje bikomeye. Biravuga yuko ngo uyu ashobora kuba yahanwa agafungwa bikomeye cyane. Ku ikubitiro rero bikanavuga yuko abenshi bakomeje gutabwa muri yombi muri gereza nkuru ya Rumonge, hariya za Makamba n'ahandi hatandukanye na za Bujumbura, kuko mwagiye mubibona amafoto n'amavideo, ngira ngo umuntu utari muri groupe ndaza kumushyiramo. Wandike ino nimero 0722 0722 mushyire muri groupe mwohereze amafoto n'amavideo y'ibiri gukorwa cyane biri kugaragaza yuko mu gihugu cy'u Burundi no mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo cyane cyane muri Uvira ibintu byahinduye isondetse kandi byakomeye cyane. Twihuse cyane rero situation ikomeje kugenda iba hatari sana, ibintu bikomeje kugenda bikaranitse kandi binakarata. Turagaruka kandi ku ruhande rw'icyitwa societe civile y'igihugu cy'u Burundi ivuga yuko ikomerewe ndetse kandi igoberewe. Itewe agahinda bikomeye yuko bamwe mu baturage b'igihugu cy'u Burundi bakomeje kwimwa uburenganzira bwabo. Bikavuga yuko kandi uburenganzira abaturage b'igihugu cy'u Burundi bari kubwima cyane cyane ni ku kijyanye na politike, na kwita yuko ari divide and rule iri gukoreshwa cyane leta y'igihugu cy'u Burundi. Bivuga yuko icyitwa amacakubiri ku ruhande rwa Perezida Evariste Ndayishimiye ari ikintu yimirije imbere, ndetse kandi bivuga yuko ibi bintu bishobora no kumushyira ahaga cyangwa se bishobora kumuteza ikibazo gikomeye kirimo yuko ashobora kuba yabura izina rikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Ndetse kandi bivuga yuko ibi byatangiye nyuma yuko n'ubundi bamwe mu baturage bakomoka hari za Ruyigi, abakomoka mu bice bya za Muyinga, abakomoka za Rumonge, abakomoka za Makamba mu gihugu cy'u Burundi bakomeje kugaragaza yuko batishimiye ibi bintu Perezida Evariste Ndayishimiye ari gukora uyoboye igihugu cy'u Burundi, cyane cyane amacakubiri aganisha ku ivanguramoko. Bivuga yuko hari bamwe mu baturage mu gihugu cy'u Burundi bamwe batemerewe kubona akazi,
batemerewe guhabwa serivisi zimwe na zimwe, bitangazwa yuko abenshi muri bo bari gushinjwa yuko ari ibyitso by'igihugu cy'u Burundi cyangwa se ari ibyishyuro by'ishyaka rya CNDD-FDD, bikavuga yuko abenshi muri bo rero mu bari gushinjwa ibyo ari abari gushinjwa yuko bashyigikiye umutwe wa Red Tabara, bivuga yuko nabo wamaze kugera mu gihugu cy'u Burundi. Ni igihugu cy'u Burundi aka kanya biri kugaragara yuko kiri gututumbamo intambara ikomeye cyane, kandi intambara ishobora kuzakomera mu buryo butandukanye n'uburyo mu bitekerezamo, kuko perezida Evariste Ndayishimiye mwagiye mubyumva muri mu madisikuru menshi yagiye mu magambo menshi agiye avuga cyane, mu madisikuru agenda avuga cyane bajya bavuga ati bimwe mu bintu byinshi perezida Evariste Ndayishimiye akunda kuvuga wagira ngo ntabwo aba yabitekerejeho, ariko buriya perezida Evariste Ndayishimiye nagira ngo mbabwize ukuri ko ibintu avuga cyangwa se ibintu avugira mu ruhame akenshi aba yabitekereje. Yagiye agaruka cyane ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda agishinza yuko gishobora kuba gifite uruhare mu mugambi ukomeye cyane ngo wo kumutera. Yagiye agaruka ku mutwe wa M23 avuga yuko ushobora kufatwa n'igihugu cy'u Rwanda. Ibyo igihugu cy'u Rwanda cyagiye gihakana ndetse kandi kigatanga ibimenyetso byinshi cyane, ibihumbi n'ibihumbagiza ibimenyetso buri muntu wese yakumva kandi akabona yuko ari ukuri. Ibi rero perezida Evariste Ndayishimiye mu buryo bwo kugaragaza yuko afite abantu bamurwanya cyane cyane umutwe wa Red Tabara, yagize gutya yihisha mu gihu cyo kugaragaza yuko hari bimwe mu bihugu bya mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba bimurwanya, ariko si uko bimeze. Hari umutwe wa Red Tabara uyu ashinze igihugu cy'u Rwanda gusapotinga cyangwa gufasha. Uyu mutwe wa Red Tabara ugizwe n'abaturage b'Abarundi bahungiye mu bihugu bya muri Afurika y'Iburasirazuba, bahungiye mu bihugu bya kure hanze Afurika, ariko nanone abahungiye kure, abari mu Burayi, abari muri Amerika, abari muri Aziya, bakomeza gusapotinga bya hafi uyu mutwe wa Red Tabara. Uyu mutwe wa Red Tabara mbibutsa yuko ugizwe na bamwe mu baturage bivuga yuko ngo bakomoka mu cyitwa ubwoko bw'abatutsi mu gihugu cy'u Burundi, bivuga yuko rero ubu bwoko bukomeje guterwa agahinda ndetse kandi n'akababaro n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi, bikavuga yuko kandi ibi bikomeje kugenda byongera bifata intera mu yindi, kuko perezida Evariste Ndayishimiye aho kugira ngo iki kibazo agikemure, ahubwo niko gikomeje kugenda cyiyongera ndetse kandi kinahindura isura, kinakomera cyane ku rwego rudasanzwe. Uti rero iki kibazo kirahindura isura, kirakomera gute? Nk'ubu perezida Evariste Ndayishimiye yamaze kumenya yuko uyu mutwe wa Red Tabara, iyi misozi yose itangatanze igihugu cy'u Burundi, uyu mutwe wamaze kuyigeramo, bikavuga yuko ariyo mpamvu uri kumva mu misozi yegereye ibice byegereye igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, byegereye kiyaga cya Tanganyika, intara ya Makamba, intara ya Rumonge, mu mujyi wa Bujumbura, mu bice byinshi bitandukanye ndetse kandi n'ibice bigize aho atuye, cyane cyane anahindura n'abasirikare bamurinda. Nagiye mbabwira bya JMV wari ufite inshingano zo kumurinda ndetse kandi afite inshingano zo gutoranyamo mu basirikare bafite ubushobozi bwo kumurinda cyangwa se bashobora kuba bahabwa icyizere. Perezida Evariste Ndayishimiye noneho ngo igikurikiyeho yatanze itegeko mu gihugu cy'u Burundi no mu gisirikare cya FDNB yuko agiye kurindwa n'umutwe wa FDLR wavuye mu Rwanda mu 1994 ukoze jenoside ugahungira mu bihugu byo hanze birimo igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo gifite benshi cyane, ariko mwagiye mubibona yuko imiryango mpuzamahanga yagiye ikora ubushakashatsi ku ba FDLR igihugu cya Kongo gicumbikiye. Bamwe muri bo Kisekedi Shirombo akabahereza perezida Evariste Ndayishimiye dore yuko ari inshuti y'akadasohoka. Hari bamwe bajya batera urwenya turiya muntu wagira ngo ahubwo baranavukana, wagira ngo ni impanga ye, abandi bati amagambo ameze nkayo, ariko ni ibintu ubona yuko bikomeje kugenda bifata ishusho mu yindi cyangwa se bifata intera mu yindi ndetse kandi bikomeje no gutera ihurizo n'ikibazo kiri ku rwego ruri hejuru. Uti rero ni ikibazo kimeze gute? Nk'ubu biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko nyuma yo kumenya amakuru yuko perezida Evariste Ndayishimiye ashobora kuba yakurwa ku butegetsi cyangwa ashobora kuba yakorerwa coup d'etat, mwabyumvishe yuko witwa General Prime Niyongabo ku ikubitiro ari gushyirwa mu majwi y'umuntu ushobora kuba yatabwa muri yombi, cyangwa se biranavuga yuko perezida Evariste Ndayishimiye yamaze guta muri yombi uwitwa General Prime Niyongabo, umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Burundi. Ibi rero ni ibintu ubona yuko bikomeje kugenda bikomera, ariko nanone benshi barabihuza n'intambara iri ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane bivuga yuko umutwe wa M23 uko igihugu cy'u Burundi gikomeza cyadivansa gishaka guhangana n'icyama cy'umutwe wa M23. Umutwe wa M23 ugizwe n'abaturage bakomoka mu gihugu cya Kongo, cyane abasore n'inkumi biyemeje guhanganira guca akarengane n'agasuzuguro, ubwicanyi bw'aba FDLR, ubwicanyi bw'ingoma mbi ya Kisekedi Shirombo n'abamubanjirize. Biragaragara yuko rero ibi bintu bikomeje kugenda bihindutse ndetse kandi binakomera cyane. Nk'ubu ngenda cyari mu mfunyapfunyi, amakuru ntago ndayinjiramo neza. Biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko uwitwa perezida Evariste Ndayishimiye nyuma yuko ashinjije umutwe wa M23 kwinjira muri systeme zo ku kibuga cy'indege cya Michael Ndada International gihagurikizwa zira drone z'intambara, agashinza igihugu cy'Ubwongereza gutanga systeme bakazihereza umutwe wa M23. Izo systeme zakoreshwaga n'igisirikare cya FDNB, abacancuro
b'abanyarumaniya, aba bacaca bakomoka muri Amerika y'Amajyepfo, Colombia, Argentine ndetse kandi na Mexique. Biravuga yuko igihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo bafashe umwanzuro wo gukoresha systeme z'Abarusiya kugira ngo izi systeme arizo zibafasha kurinda iki kibuga cy'indege gihagurukizwaho izi ndege hano ku kibuga cy'indege cya Michael Ndada International. Nyamuneka ibintu bikomeje kuzambanitse kandi bikomeje kugenda binahindura isura. Mbabwiza ukuri yuko igihugu cy'u Burundi kiragiraniwe, igihugu cy'u Burundi kirakomerewe. Nk'ubu umutekano mukeya uri mu gihugu cy'u Burundi nta handi hantu nigeze nkumva, kuko nk'ubu biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko bamwe mu bayobozi b'igihugu cy'u Burundi bababajwe ndetse kandi batewe agahinda bikomeye nuko leta y'igihugu cy'u Burundi ikomeje kugenda ifata bamwe mu banyamurenge bahunze igihugu cya Kongo bavuye muri ya misozi ya za Fizi, zara za Karemberembe, bavuye za Baraka. Abanyamurenge bari kuva mu misozi ya za Mushereza, abanyamurenge bava za Kihande, abanyamurenge bava mu misozi ya za Kiriba, bava za Runingo. Kubw'ubwoba bwinshi ndetse kandi n'ibibazo biri ku butaka bwa Kongo, biragaragara yuko rero Perezida Evariste Ndayishimiye aka kanya ndetse n'uwitwa Kisekedi Shirombo bari mu ihurizo rikomeye cyane, kuko uko bikanga umuturage uvuye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo baravuga bati ashobora kuba ari uwo muri MRDP twirwaneho. Uko bikanga umuturage uvuye ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo baravuga bati ashobora kuba ari uwo muri M23. Ibi rero ni ibibazo ubona yuko mu gihugu cy'u Burundi byakomeye cyane, ariko izingiro ry'amakuru yimbitse kandi yeruye mu gihugu cy'u Burundi ibintu byakomeye cyane. Ndagira ngo duhere ku ngingo y'icyitwa ishyaka rya CNDD-FDD. Ishyaka rya CNDD-FDD nagiye mbabwira ni iri shyaka rya CNDD-FDD ryamaze gucikamo ibyiciro bigera kuri 4. Hari icyiciro cy'abashyigikiye Evariste Ndayishimiye, bamwe mu bo basangira imitungo yagakwiye kuba igira uruhare mu kugaburira cyangwa mu gufasha abaturage b'igihugu cy'u Burundi, ahubwo iyo mitungo ikigira mu bikorwa bisanzwe bya bano bafatanyije na Perezida Evariste Ndayishimiye. Aba ariko nabo bikavugwa yuko hashobora kuzavamo ikibazo gikomeye cyane cy'uko aba bantu bashobora kuzisubiranamo, kuko uko bikomeza kugenda bigenda uburyo bagabana ano mafaranga ava mu bikorwa bitandukanye, birimo ibikorwa bitandukanye bya leta cyane. Urumva niba ejo bundi twagiye tubona Perezida Evariste Ndayishimiye ngo ari gucuranga ngari kohereza ubutari mu bihugu byo hanze, amabuye y'agaciro. Bamwe mu banyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bwe baravuga bati Perezida Evariste Ndayishimiye aya mabuye y'agaciro ko agaragaza ko yayohereje, katagaragaza agaciro k'amafaranga yavuyemo. Ese ayo mafaranga avuye muri amabuye y'agaciro azaje gukora iki? Ugasanga Perezida Evariste Ndayishimiye we n'ubundi aravuga ati ngerekane iyo nkomeze niyubakira amahoteli mu Bwongereza, mu Bufaransa, nkomeze niyubakize amahoteli mu Bubiligi. N'ubundi byanashoboka yuko nshobora kubona nakwicwa na bamwe mu basirikare, nshobora kubona nakwicwa na bamwe mu banyepolitike dufatanyije kuyobora igihugu. Birashoboka ko nshobora kuba nakorerwa kudeta. Muri rusange witwa Perezida Evariste Ndayishimiye we nta cyizere afitiye igihugu cy'u Burundi, nta cyizere afitiye kuyobora igihugu cy'u Burundi. Urabona yuko ari mu ihurizo rikomeye ryo kwibaza bati se ibi bintu bizarangira gute? Ni igihugu cy'u Burundi rero nababwiza ukuri ko ibyacyo bikomeje kuzambanitse kandi binakomera cyane. Ni igihugu cy'u Burundi ibyacyo nababwiza ukuri ko twese turi kwibaza bati se ihurizo igisubizo kiri hurizo riri muri iki gihugu riraza kurangira gute? Ibi rero bihuzwa nuko n'ubundi ukitwa umutwe wa Red Tabara usanzwe uzwi urwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi wamaze kwambarira urugamba ndetse kandi bivuga yuko imisozi ya za Kirundo, imisozi ya za Ruyigi, imisozi ya za Cibitoke, ikitwa Red Tabara bari gukeka ndetse kandi bari kwemeza yuko yamaze kugera kuri n'ubutaka bw'igihugu cy'u Burundi. Biraza kurangira gute rero ko ibi bintu biri buze gukomera ndetse kandi biri buze no kuba ihurizo? Bijyana nuko rero igisirikare cy'u Burundi aka kanya ndetse na leta y'igihugu cy'u Burundi bakomeje kohereza abasirikare ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Bikanavuga yuko nyuma yuko abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi FDN bakomeje kubarasira umugenda mu misozi yo muri Sud Kivu, mu misozi yo muri Kivu y'Amajyaruguru, ikitwa abagore bafite abagabo mu gisirikare cya FDN. Ndongera mbisubiremo na karenda bisubiyemo, bari kuvuga bati twebwe ntabwo turi bwemere aka karengane, ntabwo turi bwemere aka gasuzuguro k'uyu mugabo urajwe inshinga no kungukira ku baturage b'igihugu cy'u Burundi. Kandi bigaragara yuko inzara mu gihugu cy'u Burundi, ibikorwa remezo birimo imihanda, amashuri ndetse n'ibyo bitaro n'ibindi bitandukanye,
gutekereza kubyubaka cyangwa se kugira ngo arebe uburyo ki azana iterambere mu gihugu cyacu ari ibintu ubona bikomeje kugenda bigura intege, ahubwo we akomeje kugenda akora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo asahurire mu nduru. Nyamuneka rero ibintu byakomeye. Nk'ubu hari imisada y'abasirikare b'abarundi FDNB ku munsi w'ejo ndimo ndababwira nti mu gihugu cy'u Burundi hari abasirikare bagera ku 3600 boherejwe baciye ku muhanda Gatumba, ni umuhanda uri mu majyaruguru w'ikiyaga cya Tanganyika uva Bujumbura, ni umuhanda Uvira Bujumbura uva muri biriya bicuri mu majyaruguru w'ikiyaga cya Tanganyika. Uyu muhanda rero ejo ndetse no mu masaha mu gitondo nagiye mbabwira ni imisada y'abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi ikomeje koherezwa, ariko bamwe mu basirikare b'abarundi bari kugera mu misozi ya za Minembwe, bagera hariya za Mwenga, bagera mu Birembo, bagera za Kagogo, bagera za Karemberembe, bagera za Baraka, bagera za Mushereza, bagera mu misozi y'Umurenge hariya muri Sud Kivu. Abenshi muri bo bagakuramo impuzankano zabo ngo bakajya kwiyakira imirimo y'ubushumba ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bakavuga ati ariko urupfu rurarutana, aho kugira ngo nicwe niwacu ntibazamenye n'urupfu rwanjye, cyangwa se n'umugore wanjye ntazankingure, cyangwa umuryango wanjye ntuzankingure. Igisigaye noneho ngiye gukora nta kindi, ngiye gukora iki? Gahunda isigaye ngiye kwa akazi k'ubushumba, gahunda isigaye ngiye kwibera umukarani. Ibintu ubona yuko uko umunsi ugenda uzahaza undi bikomeje kuba ikibazo. Icyitwa abasirikare bagera kuri 815, abasirikare 815 bamaze kuburirwa irengero hagati mu kwezi kwa 10 n'ukwezi kwa 11. Ubwo wakwibaza uti se leta y'igihugu cy'u Burundi cyangwa igisirikare cy'u Burundi iragana he? Icyo gisirikare cy'u Burundi cyoherezwa ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibyacyo ni ibi. Ariko tugasubira inyuma tubisesengura dutongomora tutagamije guserereza, bikavuga yuko n'abasirikare boherezwa ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku ruhande rw'igisirikare cya FDNB akenshi haba hakoreshejwe n'icyitwa ivanguramoko. Bikavuga yuko uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye abenshi mu bo yohereza muri kiriya gihugu bivuga yuko ngo aravuga ngo nimugende ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mujye guhangana na bene wanyu. Nibyo uwitwa ngo Perezida Evariste Ndayishimiye akoresha, niyo systeme akoresha. Bikavuga yuko bamwe mu basirikare ba FDNB bisanga bari ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abenshi ngo nabakomoka mu bwoko bumwe ngiye nashaka kuvuga kuko ngiyewe ntago aricyo kingenza, bajye mbahereze update nirukanka. Bikavuga yuko rero ibi ari nacyo cyanagiye gituma bamwe mu bagiye bafatwa nk'amatekwa, intare za Sarambwe zigashaka kubagarurira igisirikare cya FDNB, igisirikare cy'u Burundi. Abenshi muri bo Perezida Evariste Ndayishimiye yagiye abihakana, avuga yuko ngo aba atari abasirikare be, avuga yuko ngo abatari abasirikare be ngo no hagati mu mutwa M23 ngo harimo abasirikare ngo harimo abasirikare b'abarundi. Rero ibi byagiye binateza icyuho ndetse n'ikibazo gikomeye. Ni nayo mpamvu situation ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi FDNB twagiye twumva yuko abenshi muri bo bagiye batoroka, cyangwa se abenshi muri bo bagiye bafatira gahunda yo gukuramo impuzankano zabo bakigira kwibera abashumba, abandi bakajya kwibera abakarani, abandi bakajya kwibera abanyonzi ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ukabona yuko ibintu bikomeje kuba ikibazo ndetse kandi binakomera, ari nako binakomeretsa benshi cyane ku ruhande rw'imitima y'abaturage b'igihugu cy'u Burundi. Bakomeje kwibaza bati se ibi bintu biraza kurangira bite? Nyamuneka nk'ubu abajenerali b'igisirikare cy'u Burundi abenshi muri bo biravuga yuko hari gutekerezwa yuko benshi muri bo bagiye guhindurirwa kwimurwa mu nshingano zabo, ndetse kandi bikanavuga yuko abo Perezida Evariste Ndayishimiye ashobora kuba yagira gutya agakura ku nshingano zabo. Ku ikubitiro ikizakurikiraho benshi muri bo bazafungwa, ndetse kandi ibimenyetso byatangiye kwigaragaza mu gihugu cy'u Burundi. Urabona yuko ibintu byakomeretse kandi bikomeje no guhindura isura, uko uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye akomeje gukaza icyitwa deployment ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC yohereza bamwe mu basirikare, uko akomeje kugenda yiyegereza icyitwa ba FDL bavuye mu Rwanda mu 1994 bakoze jenoside bagahungira ku butaka bwa Kongo, ndetse abandi bagajya mu Burundi. Biragaragara yuko icyitwa igisirikare cy'u Burundi ndetse kandi leta y'igihugu cy'u Burundi hakomeje kugaragaramo icyo gikomeye, ndetse kandi icyo kigaragaramo icyitwa ihurizo rikomeye. Benshi bibaza bati se ibi bintu biraza kurangira gute ko bikomeje kugenda bikomera, ari nako bikomeretsa imitima ya benshi cyane. Nk'ubu rero ndagira mbahereze update ku bijyanye na deployment ku ntambara iri ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Igisirikare cy'u Burundi n'igisirikare cya FARDC FDNB FDLR yavuye mu Rwanda mu 1994 ikoze jenoside igahungira ku butaka bwa Kongo no ku isi muri rusange, ikaba ikomeje gushyigikirwa na leta y'igihugu cy'u Burundi na leta ya Kinshasa. Badeployinze abasirikare za Kavimvira, badeployinze Kitara Kirungu,
muri Sud Kivu badeployinga mu misozi itandukanye yahariya muri za Minembwe. Murabizi neza ko abanyamurenge bakomeje kurira amarira yo kwereka bavuga bati aba FDL baratumaze, abarundi baratumaze, aba FRDC baratumaze. Rero deployment zacyakomeje, ariko bikavuga yuko izi deployment nubwo zikomeje gukorwa ni mu duce tumwe na tumwe. Biravuga yuko igisirikare cy'u Burundi hari ibice bimwe na bimwe bakomeje kwirinda koherezamo abasirikare nyuma yo kumenya yuko umutwe w'Intare Sarambwe wateguye operasiyo yo kwihaniza cyangwa gukubitiza akabwana uruhande rw'igisirikare cya FRDC ndetse kandi na FDN bafatanyije ku rugamba hagati ku mirongo y'imbere ku rugamba. Urabona yuko ibintu byakomeretse kandi byanindi isura, ndetse kandi uko umunsi ugenda uzaza undi niko benshi bari kwibaza bati se ibi bintu biraza kurangira gute ko bikomeje kugenda bifata intera mu yindi. Deployment rero zakajije umurego ahitwa za Kadahandwa muri Masisi, deployment zakajije umurego muri Sake ahitwa za Mitumbara. M23 yazanye abasirikare benshi cyane hariya za Mitumbara, ahitwa za Bugembwe na Busangara. M23 yazanye abasirikare Tetwe ya Rushuru mu misozi ya Kinyambugu, Kagera, Nyakakoma, Ishashafi, umupaka w'igihugu cya Uganda n'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Deployment zakamejeje muri Warikare ahitwa mu Kibati, mu misozi yegereye ahitwa za Marimo, Peti na Burayi, za Karembe. Intare za Sarambwe za deployinze. FRDC ya deployinze ahitwa Nyamiyanda, ideployinga ahitwa Taweza, ideployinga mu misozi yegereye hariya za Busisi ndetse n'ahitwa Nyenzira nk'uko amakuru akomeje kugenda avugwa. Bikavuga yuko kandi imisada y'intwaro ziremereye yari iri hariya za Nyamiyanda FRDC yizamuye ikayijyana ahitwa za Bunyampuri nyuma yo kumenya yuko umutwe wa 23 wari uri kuva mu misozi ya za Kibati uzamuka Noto ujya za Muriri na Nyenzira. M23 igamije kwambura ibikoresho igisirikare cya FARDC muri ya misozi ya Warikare, kuko izi ntwaro nizo abawazarendo, aba FDLR, abasirikare ba FARDC bari gukoresha bica abaturage bo muri Kivu y'Amajyaruguru uko umunsi ugenda uzaza undi, no muri Kivu y'Amajyepfo muri rusange. Nyamuneka rero njye mbabwira nti amakuru yo uwo yavuga ni yarangiza nakagaruka, hari byinshi nakababwiye. Rubero naho hadiployinzwe, hari abantu bajya bambaza bice bya Rubero ngo bimeze bite. Rubero hadiployinzwe mu misozi ya za Masereke, kari agace kamaze iminsi mike kigaruwe n'umutwe w'Intare Sarambwe. Cyondo hadiployinzwe, Burambo hadiployinzwe, Uhevi hajyanwa abasirikare, imisada y'abasirikare ba komando babandi bazwi ku izina ry'abanyadushoka. Ibikoresho byinshi byazanywe. Ni umugambi ukomeye cyane w'Intare Sarambwe mu kurinda ibi bice kugira ngo FRDC itakoresha yambuka ikiyaga cya Edouard ikajya gushagisha cyangwa kubabaza abaturage batuye muri biriya bice. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha kandi amakuru yacu nakagaruka. Astra Vista.